Good afternoon guys, welcome to my vlog this day guys. Mga trabaho ni Habi, siya maglimpyo sa iyang sakyanan nga gamay guys, ug ako mag-assess usab niya og pagkataod-taod na ako'y buhaton nga lain guys. So wala man may laing lingaw karon guys kay walay kuryente sa among lugar. So naa na lang siya diring dapita, naglingaw-lingaw sa pagpanglimpyo kay init kaayo sa sulod sa among balay guys. Tanawan ninyo guys no, ako ang naghawid sa hagdanan kay basin mahagbong si Habibi ug mapiang na noon na wala na ko'y drive, wala na mag-drive guys. So tanawan ninyo guys, ako lang para lang ma-secure ang iyahang gitindugan guys kay medyo wala siya kahawiran. Kay hugaw-hugaw na ang sakyanan guys ug dili na pwede nga dili limpyuhan ug walay laing lingaw karong adlaw ha. So naglimpyo mi nining among toy car. So yang gipasiritan sa ibabaw guys kay daghan ang abog. Medyo naglapak-lapak na guys. Okay. Padayon pa si Habibi og limpyo guys. So ako na lang ani nagpahuway pa ko guys, nang nukod pa ko sa akong hawak kay medyo ni sakit-sakit na. Inanay dai guys no, kining feeling kining mga nanatay edad so di na ta magpalabi og kuan guys. Yuko kay magsakit ng atong likod or kahawakan. So taod-taod ako ning tabangan ang akong Habibi guys kay medyo delikado na mo. Reklamo na po ni guys nga magsakit ang iyang likod ug abaga. So magtinabangay mi guys no sa among mga gimbuhaton sa matag adlaw kay walay lain guys nga magtinabangay kami ra gyud guys kay medyo wala kami masampit kay iyahay naman mi og kuan guys. Iyahay na mi kalihukan. So bisan kung ano magka-edad na daay ta so magkabalik ta nga medyo new couple guys kay magkabalik ang wala na kay mga anak o masugo. So lisod pod guys kung magkuha tag mga masugo karon daghan na og requirement. So maayo na lang kita nalay lihok-lihok. Kami nalay lihok-lihok guys. So magtinabangay na lang mi duha guys. Kami na lang duha magpahina sa among mga trabahoon sa balay. So ang akong Habibi mo tabang sa ako. Siya po'y naitrabaho, ako po siyang tabangan guys. So karon taod-taod mo kuan ako guys. Mo ninaog na si Habibi. Akong gipahina-hinay guys kay basig ma-slide na dako na pong piang guys, hilutuno na sab. So karon taod-taod magtanom na pud ko sa akong garden guys og dragon fruit. Akong gibalhin guys kay nangamatay dito sa likod kay dili dai sila pwede kung mahumulan og tubig, mapatay di ay sila guys. So ako sa ang nipuli sa akong Habibi og gamit sa hose guys akong pasiritan kay medyo na ay naglama-lama o akong gitrapuhan guys kay na ay lama sa agi sa mga abog. So nagkuha si Habibi sa hose balik guys kay akong gibutang kay mag adto na ko sa akong tamnan o dragon fruit. Tanaw guys, so mao ni ang among palibot guys. Kung mag-ulan diring dapita guys, medyo tubigan. So dili may makapanghinlo sa palibot. Ug naapoy laing tag-iya na guys. So magtanom na ko guys og dragon fruit mao ni. So dire na ko magtanom kay aron dili na gyud siya malata. Kay wala may tubig nga pupundo diri guys kay hanay-hay man siya. Maayo gani guys kay medyo dili kaayo init okay ra nga magbuwad-buwad ginagmay. So dinhin ako gitanom guys kay aron makakatay siya sa punuan sa kamunggay. Dako-dako na ning akong punuan sa kamunggay guys nga akong tinanom kay medyo na utod ni
sa pagbagyo sa udit, pero nibalik ra siya guys og pang nalangsing no, nakita nato nga na siya yung mga salingsing sab. So kining akong gipang ibot guys mao ni ang insulin plant. So daghan naman guys akong gipasos, gipasiritan ko sa akong habibi guys. Aroy, nakaligo ko guys. So unsa may nakaon ni habibi guys, giligo naman ko. So thank you for watching. God bless us. Wow.